Lakhain ko rahni Surupathar constituency pen United Democratic Front of Surupathar TF pen UDFS asongben non kewangji Karbianglong Autonomous Council MSC election mate kilikalok kachidan bunjia phan akhai Simon Rongphar ini nomination alu jokpollo bangso por hut Surupathar araratum ningarong alon mate ningarong ajepen nomination alu jokdep penapi alir alon pen kangthum karni asai dekpon lapen non ang keleji election mate kilike highway proposal kyong arara tumpen min chapati se ningarong chipipon UDFS long leave lapen Simon Rongphar long leave to hantaram si bangso nomination alu ko jokang te kangthum karni in something pen pichimpo United Democratic Front of Surupathar mate TF pen UDFS pen pini limitum dar Surupathar Farman Surupathar arada Farman mate company da nomination jokdang lapen pini la bangso nomination ang ke joklo pini lang ondung Surupathar arada tum ikibun kiben chenglok service ar put man same eso yang tum ondung seri amina jitong man pen phan hero jeme nange pidon pod ne lija same lang tum tharangke koi ben ni Surupathar arada pancho party ko lapen ini Surupathar Farman ke magina porhut kar japit khibjia phansi ni kono lapen Karbianglong long ilang din ke development dulo tema tapi kami Surupathar long mangke development nang lagi joko sinti dak lokal MSC long balang haru bisa dia anpad miliki long dak board chairman kadam kadam kilo anpad BDC chairman dak resources na tum gitu claim bangke an madak development akka murad farman claim ye kama ye berat ko taxi ye to bila so United Democratic Front pen mangke ada fan tum pachini lo pachin khuji to war Surupathar long pachin khuji to war ke United Democratic Front of Surupathar lo lapen bang suri please se amunit tum arada tumile pan vote potential pan News 24 Karbianglong